Et voilà, il y avait partageons, il y avait partageons, il y avait partageons. Voilà. Il y avait partageons. Aray ko message mo buy habbino aray won en fe'inde do. Voilà. Ok, haray miɗo yetton fof miɗo lando sanala e mon kala boniɗo ko Fouta TV ɗo e ɗiya page ji amen heddiɗi fof aray on fof iɗon weltana iɗon holora iɗon mantora aray fimon ko dow onon yiɗuɓe ɓen komi watta kon onon accompagne ɓe lam ɓen ha fe honno ɗo ko concerni kon yewtugol fi politique lagine on e honno wala partage aj ɓen accompagne ɓe on tigi yiɗuɓe konti watta kon kiritukuɓe on tigi atakuɓe on tigi ɓe mi haɓidi e mum ɓe mi weldude e mum on fof haray tigi tigi on ko concerni kon politique on ko l'UFDG haray en arduno ha ɗo haray miɗo tori miɗo tori kala yaafuye tawayɗo hara tigi tigi on mi atakimo ko concerni kon politique mamen puɓɓodiri fi ko concerni politique ko réseau sociaux ɗo fi tigi tigi on defandugol piiji komi miiji ko ɗum ɗo tigi tigi on woni gonga kam no woodi yimɓe tawiɓe hara mi toñiɓe hara mi anda mami buɓɓike maɓɓe hara mi anda mami bagikeɓe hara mi anda on fof haray miɗo tori on yaafuye no woodi kadi tawayɓe hara tigi tigi on min naɓidi hara golleji min onno min yaadi ha e laawol bon min serti kadi haray ɓen kañum kadi si tawi hara no woodi komi waɗi ɓe haray miɗo toriɓe kamɓe kadi yaafuye bon haray toñuɓe lam ɓen kañum kadi haray tigi tigi on ɓen ɗon kañum kadi meɗen torodiri yaafuye cenɗeɗen ɗiɗi kala bon haray tigi tigi on ko concerni kon politique on e o parti mo ɓenta l'UFDG donc andi duuɓi ari on tiko ɗon woni bon no essayude waɗugol yeru ko waawi kon wallitagol par ce que kala no woodi haray ko waawi no woodi kadi haray tigi tigi on ko woni waɗorde erreur ji bon erreur ji takotata kon hara mi waɗi haray miɗo tori kala momi vraiment momi waɗi goɗɗum miɗo tori on tigi yaafuye bon inon andi ila début 2020 menen l'UFDG Suisse ɗo meɗen mari probléme interne bon duuɓi joyi ɗo ni joni probléme on wawali réglede bon on tigi habbike ɗi duuɓi ɗo fof duwa ɓe réglede probléme on kono ɓe wawali réglede probléme on bon haray tigi tigi on onno ala ko on tigi nanali ɗo bon on tigi ko ni ɓen wowlaɓe ɗum kañum kadi mi monanaki ɓe par ce que ɓe anda piiji ɗin ko honno woniri nder koko ɓe miiji kon ɓe woni wowulde changement mo ɓe hayni on ɓe yii changement ɓe anda ko hen ɗum woni cause on changement haray kamɓe kadi na tor maɓɓe bon haray sengogo min tigi miɗo mari part de responsabilité par ce que mi wawali laɓɓinande yimɓe ɓen ma mi faalaka laɓɓinande yimɓe ma mi wawata yewtude yimɓe ɓen par ce que ko ɓuri labede ko si tawi hara mi fankirini ɗon haray dega on janɗirta wasi tawi hara mi yalti mi wowlani yimɓe gon piiji gono nder ton bon haray no e nder ɗi duuɓi joyi feɗɗiɗi ɗo ɓay mi daari mi tawi vraiment duwa ɓen régilde probléme on wawa ɓe régilde probléme on ɓe waɗa pré régilgol probléme on hiɓe ƴetti honno position bon hara kamɓe tigi ɓe andi tigi tigi on ko hen ɗum woni hen ɗum haray bon on tigi min en arduno ha ɗo haray ko concerni kon parti l'UFDG on haray on tigi arno ha ɗo bon mi anda si tawi hara on tigi waɗa woni pause politique on kono min ha hande mi aderake parti politique hay nokku bon ko l'UFDG tum mi wonuno ko ɗom kadi mi woni haare ko mi woni yewde ɗo ni bon ko hande woni premier fois an iwgol onno tigi tigi on ko terrain politique l'UFDG bien sûr haray no woodi buyno yude ɗo guerre de communication ji bon woɓɓe si onno woni si atakama ha wonde kañum kadi ara bon hodno yaldina frustration mum on
bon kono wonde kañum kadi onno ataka mo duwanoka normalement atakude mamo falanoka atakude ɗum ko selludalen Diallo en personne parce que ko wonti piiji gon noon tino waɗayno ko tappirta ko musata ɗon ko fiiɓen woni ɓelan waɗude piiji gono ton ara waɗa piiji gono ton fii no murtira ɓe muusude ɓay noon en luttata e ɗum ɗon tun bon haray min on ko concerni kon politique kon ko parti l'UFDG en arduno haa ɗo haray min on mi wallini voilà mi walliniral ɗo ɗum kadi fii yahugol adhero e partigo par ce que buy ala faamude ɗo par ce que élection ji feƴƴinoɗi mi soutenuno Abdoulaye honno Sadio Barry fii ko élection ji fii ko référendum bon yimɓen anda soutenugol goɗɗo e élection e wonugol membre parti makko on e wonugol militanjo makko ɗum ko deux choses différents ɗo nini kadi élection ji ɗo miɗo souteni Yero Balde kono ɗum waɗali lan militanjo Yero Balde ɗum waɗali lan militanjo parti makko on ko parce que miɗo marno plan A an on ko selludane hina o capable resanzagol plan B an on ko Abdoulaye Sadio Barry o resanzike ɓe ampesimo posugol candidature makko on jonno e nder ɓe yaltuɓe posi candidature on ɓe fof ko hombo e hombo tawata hara min on mi wawa e sutenude hakkilan ne ƴetti e mum mi ndaari mi tawi ko yimɓe ɗiɗo ɗum ko honno Yero Balde e Fayamidi Moro ɓay noon a wawata sutenude ɗi yimɓe ɗiɗo ala fois min on mi tawi priorité on haray ko Yero Balde ɓuri marde carte mo mi wawata e sutenude ko ɗum waɗi simi accompagne kadi Yero Balde e o honno élection ɗo ɗum kadi ko ha hande haray jango ni haray tigi on bon mi ala parti politique mi ala e nder organisation komi simple guinéenjo kala ko yuɗon miɗo waɗa haray ko inde am min na inde à partir de hande ta goto ƴettu l'UFDG koola e am kala ko mi waɗi ta goɗɗo ƴettu parti politique nokkugo koola e am min kala ko mi waɗi ko Mees Barry woni responsable ko Mees Barry en tant que citoyen guinéen haray ko on adresse to ɗon e mum voilà ila hande kala ko mi waɗi l'UFDG itte ɗum ɗon e ɓaawo l'UFDG voilà haray ko ɗum ɗon mi arno waɗugolo déclaration ɗo haray tigi on bon komi woli kon e début kala tawayɗo hara mi onno mi haɓidi e mum ɗo ma mi waɗi ko welal ɗum haray miɗo tori on tigi yaafuye dans tous les côtés ayi bon ɓe mi sonkidaynoɓen kadi ɓe mi bagi bon ɓe mi honno fi protégugol golle ɗe men jokkunoɗen foppu kadi haray miɗo tori yaafuye voilà na noon na ɓe mi bagi tun woodi koy no woodi kadi ɓe mi moƴƴi e mum kono min on tigi on haray sengo an on ko ɗum ɗo mi marno komi informa yimɓe ɓen haray politique l'UFDG on tigi waɗi ko ɓenta compose haray on tigi heɓiɗo téléphone haray mi acciti on andi miɗo fokkiti nokkugo hari minti mo waɗi kum vidéo on ɗo heña bon o déclaration ɗo mi yaltu par ce que on tigi no mari rendez-vous way ɓe fuɗɗi noddude haray mi acciti on ok haray miɗo yetta famille on merci beaucoup